jalaheannya karena ora dohamu rohamu marsoba idok na tutui inutur daka akapiu ibing ya ro raja ni pamburu do iwere marsoba alai gok tangan nami pardongak kebing ala ni dohoron nami songo kata dari tutui asabago manamar hal to dulu namar robian las rohani hami hula nama jalo marlibat gade penipas pasu Tuhan di hamu nama ngade ala ni ala rohamu marsoba tu hami ro mahami lau mana behamu hidup par musik kami bae matusi musik na partusi adopsi pulau wadami itu ada kota kami di dok katanya itu di dua ekio naik itu baik masih tio les madu atau siasa lah hai panggil hula nami pagiangan nanti tulang bau nami situ orang roba kita bu alami roba hula Tuharai kita putih ino parok kamu pagiangan baru pada udah kalau lihat ino horas sih raja horas Mula sama kami seksi tu orang, mungkin saya nasi lemon lu nggak dua indah di bawah kami tu ada. Alai ala suarong kok komuna, kok kotora tanah bodaris tu au sendiri di hutan. Nape mebel au, semua tu ada. Kau siapa tu benok kurang kompar tu kamu. Alai, kau hama benok nggak sama ni dikina hape sonari. Mau lihat dengan itu saya di pasu tu apa hukuman. Tuk sama ni peharoro nami. Ba, tuhata matotong na mga liyan dami dinita, maulyate. Ima hula-hula muna, paparan ni Parmutala.
boru bere do ti beberena goko sipay mau jojo siya lusan o parti goko do jojo una nunga jauh kami di pupuni alaman ni hawa mangguru nami ang giya ma tutu alamanon gabe pangataran yana pangataran ni boru di amuna tujuluan nerion langsung menima marhite-hite di angka nauwa kami boras sipiritonti ang giya matutu marhite-hite kami pasaton nami pagiruan nami tuhata asa doro nami ma asa firma koki baul-baul mo pasalongan asa firma to di muna sa luna julu-juluma ng akapangomoan matuto dia mangguru nami gabi raja nami bolo ka nasingan non ano pe pasata mi alawar guru bardo mutok kawartikian asa sama sulu na tinugutu gabi raja nami unang terhasakan na pengido kamu rojo hai marsopa toro kamu da si tongge ita narobe sa masulu sa kurin din ako pasata mi boras bertoti asa sa makita tu panggabi sa tu parorasa matuto raja dia mangguru gabi ay dia mahundulan nami naking natulang bulutuk songoni pe akahami anak komo gala-gala si teluk merdagul-dagul mulu hurak pe hami akay anak komon amat tadi watama na mga mula-mula mahamu deraja nami alam gue buat tabi son so wasi para sorhatta so wasi pada yang kalau tangan di raja ini deraja nami adong dohatan ada dua mendokot dak sudah inna pulung nak sosakot jadi balia dak sudah tiba marsok batu raja inak pabain sosadia tu koleksi puluh jari-jari pasak pusada hosi majujung roh kami marsok raja nami roh mahai banda foto kamu permusing kami pai majo guru gabi iya guru na bere do tibe bere na sa Indonesia na sa atu son gabi di na cocok kami asa pai majo amang godang mulai waslas padung matu godang sopadon aka godang dia kamu raja nami tuk songon na hodok ko ini dak sunda burung nak sosakot jadi balia dak sunda tiba marsoba tu doi nak pabain susah dia permusing nami asal dak untuk kami hula-hula nami lamar soba hari 10 jari-jari pas 10 sarsu baik pajang musik ngana hopar tu sih Siturus Palembang Taktura Merdaka jadi di Haroromuna maselas toruhan nami di nongrohamu manopotay patuluk kolong iruhamuna tung maselas rohan nami mulai dukon raja di Boribe dak susadi warhidi di papayanan dak sudah punung mulai tuk saku menjadi balia dak sudah tuh mulai sinamuk muna na susadi gudang ko sinamuk muna lani habi meron pasato mulai tinurungan nami Agia masino rapi dengan muna gabi na niulah muna tujulan nariot asa dona nami ma asa bargo mana mana to dulu mana marubian
Oras mami nama jaro langsung kugada nama dia muraja di paboro nama ade. Jadi amang boru. Kami kada burcu kami man boru. Asa humeme kami kaya nakon nami hamu alani upang idu kami ma tuhamuna bere nami do guru nami maju tulu langkah. Iya. Langsung ni madu guru nami mana mo kami. Oh. Ate mamu gauli ruhamu boru nabi do takai bebere nami ona de. Langsung ni mamu gawe usabe-sabe kami. Alani abang perbual barkosi nama lo. Kami warga Padiangan. Buta nami siya Samosir roh kami. Baik jo pulau Samosiri Los Pokalhon. Iya. Pasal kami titin na tinopa mah hotang binula mah pangarahuna otik susadia bin nahu tarpatu kami asa tuhata manak kana mangko hipasu-pasuna mau lihat mah di tuhata mau lihat mah kita kana marah-marah kita baru boru do bere semoni mah atas yang kami raja di hula-hula murah mau lihat mah raja nami kari ngistar sama karmeme tu beremu do i beremu raja nami turun nami sama kata tu asa bago manawar kanto dulu manawar rubian nunga lasrohan amin awan jalo ada di pasu-pasu tuhata berlibat kada di hamuna nama leo iya betul odi mahami raja nami kali mo nawal tiyo di bay panuhatan waktu do na mabay asa man magandok si tiyo tiyo las panu mo itu hasahata oh iya nami mutar-mutar bona tulang mutar-mutar bona nyari merpau hula-hula na marang-marangi na 70 huta gaul do mutar-mutar raja nami sangat po hamo raja nami dihami alay memerik tutik hida raja nami suasana na adalon sali masuk mahamo raja nami so ni mamuro siap kami ima raja ni pamoromo marga sitorus ida tutu 4 jam 2 upasatay nga partikiran to hamo raja nami Amara lo sisi mara lo ko sa i
Iya. Atur barisan, atur barisan. Atur barisan. Atur barisan, atur barisan. Iya. Serang mahmur raja kami. Iya. Horas si raja, horas. Iya, horas si raja. Horas si raja, horas. Iya, putar saja, putar susah, putar saja. Putar susah. Dulu masih jalan, iya. Iya. Raja lima urutan. Bersiap-siap kamu sih.
Baik. Ba otik nasi pirito di godang kinabusulhon. Bubuak kami do boras pirito di dina adong las niroha di tonga-tonga ta apala diarion. Anot dapat do hasil bulan ni hata dina uli narekedi di perpumuata. Oh, maju tuh. Alai permisi do kami satok kinas dorak suwa tahun ni. Adong di boras kuliah nani nangko para sali makatahon lo di dalek edi masongan iyo ina dua-dua bir maboki baul-baul pasalongan bir mato dini hita namar hula boru tujulan nyarion ditapai tuhan tama kapas samotan jadi batu Aminya, pitah gua mulai na ijo perjulu ala to betawi son. Isive saro habin nomor soba. Hawa perjulu mulai na. asal mesika berdua perlingoman si borok amat kade bataro sila dua horas kadi parorot ayo dua itu amat kade bata ngaya lori uko do amat kade bata asa baris niga ada di rura pangalon molo maksuru raja ikut doloan asa rapot aka pangomon adu to amat raja Gabe magala oras asa bertubur mabaringin matatak karyana orang dorop baik magodang mula-mula langsung rumah kol coba Dak sudah ina burung nak sosako jadi kalia. Dak sudah roh akaparenapan meresop batu hulu nak papayna sosadia. Tu kolek 10 jari-jari pe pas 10 sarau si maju roh hai meresoba lama dan tepota kamu raja nami. Asa dohron naik sana asa siti dik siopa hodong les ni Roma. Tu songon dia pe nesoba nami tu kamu raja nami. Amat tadi bata mana mangkoi pas-pasona. Roh hai meresoba tu kamu raja nami. Permusing kami. Ya cibul mulu bajo.
atur barisan, atur barisan, atur barisan, atur barisan, atur barisan. Iya. Serang bangun raja kami, iya. Horas si raja, horas. Horas si raja. Horas si raja, horas. Iya, putar tu saja, putar tu saja, putar tu saja, putar tu saja. Dulu masih jalan, iya. Iya. Raja lima urunan. Bersiap-siap kamu sih. Luar raga di budaya berkembang. Raja tulang mau rakbau. Rakbau. Doa saudan raja. Imari naman jalo paso-paso perdongas saripeo. Ina anak kami nagabi helamo. Bermuda gabi parumain nami. Matakas na kisya joroni bagas joroni tu hatai margiti-giti na pasodan. Alalira dalam mirodo hai madapoto kamu marhiti si pagurini si pangaron na hubak kami. Isok hubak kami. Sudah kami. Dakina hori to dakina tuis. Bolo tu kinahuri pagandang lang mau tu masugod tadian. Dohor lain masuk katanya dia tuan. Asa titing mana tino pa hotang na bidola ba pangarahok na. Tuksolo pera jena mina bau pasatami. Turu-turu di si pangaron na ipanotay amat tadi kata mana manggohi pas masuna. Asa saat masuk tinubutu botan hut ni ronda bulan.
Numa umasa kami tutur si panganon. Saha pa taliling mangulu alay hu bari paso pas ribuan. Silo di mami raja nami. Matutu. Tajalang. Nah, sosial kang naman niya. Kalau lagi mah ano masih Tidak ada. sudah mah. Oh. Orang kasuto ni masaktan ko. Uli na leketon. Rolo ami ula-ula muna marapakpan. Buat kami dari John. Dekat di bulu-bulu. Di atas ni ikan nalas. Asli marohannya matahari bata. Saya mak korolas miro mau dia mau manggolo nami. Gara marudu rumah akka parsaulian pangkabiat tudulon jarion pasok-pasok na matahari bata. Manggolo na korodo disuit keluarkan ni. Manggolo nami. Asa tahun itu kita dua-dua mah. Si titik siapa hurung les di rumah. Songoni kedek ke si bulu-bulu. Nah boy terpatu hula-hula puna amat tadi batama nama nakai pasok-pasok. Ada satu hotel. Sama na uli dia muna ng bolo namin. Di pasok-pasok tuhan. Oras talaga be. Tatama. Tatama magkaroon na julot kami umabi. Jadi ditulang kami terpau. Ang kiyang matutulas rohamuna las nang badan muna mangatot imay dahan nalasot na mardongaton dik kesi muduruduron jala mangudurhon anak mol dihamu salyon mangudurhon boru tupahon Udah dapat dihitapak. Pernah kita dibutuhkan. Dapat dihitapak. golang-golang guna otik sosalianet kasi mudurudur na pinasaan tulak pa ang nagirin namin dewata mangkohin paso-paso sasahasa ni solo sa matubotian upasa tami dekyo tuhan mo na bere namin saur mamut panggabian jala cepar horasan sino bodi mami Betul mah. Kita bicara nabi. Kita ropes mah. Iya, sila ben telepon. Burung naik dan so. Sila beben buru nami sila beben. Roda mo do. Mangundur Pokoknya kita papan atau kan kita ya papan. dari tulang Oh. ya Dari banget juga sutor. Mari Dapat. ini panggulan namin. Tangi bantu at ini. Sumpama utang pido na Oh, banget betul sutor. Ori susadia pe bago di patu-patulang mo. Asa Putol kuwata pa. maka nangoy pasu-pasura. Matuturin mo. Johnny. Sa basolo na tinogo to pokyan. Amat dia Wasa papan. tawi di kon sa sama to banggabi sa Amat tutup marorasa. papan. Matutuin. Abang yok papan. Parsubang na sosial ang Abang yok nabi. papan. Di bagas ni Asi Tanon. Berkamu di sini. Mula tayo kani hamang hula-hula na mapasadot Nah si itu Gusto. sidaga. Sambilang ketemu na turu-turu ko terus. Sing tidak asunay. Nanaro ka naman halong ni Roh kita.
las rohanami dinarobok kong doho juju muna tukap torta ima nang soho do hape ima bere nami do guru nami apala ditikyon itu lay suku dorhaku holan lay ado hape na masuk itu kurang masuk norhaku ibe ubatakas nakan dikator hubereng data-data holan lay do hape na masuk sahuri kukian do nang masuk ko. Jadi ompang itu aku tuh ho, ngadi hilala ho naeng dia pakor honi cewi masuk kok, songoni nang di pengatip baru ade, termasuk kamu dah dua, suku baba ahado gunali narokop di son, bodoh manolok kamu manangdak, ima pesan nami atas nama pengurus ade, jadi di solas rohanami, dina rohamuna makokok kami, sehingga matutu tuhatta nomor 2 debata totong madongali hamuna. Karlu mobi ma di bere nami do guru nami apala di tikyon. Tidak apa maafkan ajina lah hamuna teh. Saya yang kiamat itu di pasu-pasu Tuhan persarip yang muna di bagasa tikyon atau mahamotong di liliatan tormuna. Saya marura utoru barbulu kukijang merdaka tu hapiran do tu siami mahamuna tu julan narion. Songoni manile nami di foto nami. Ditandani las roha nami. Kami atas nama pengurus dono nama tu lailo itu. Asa ador hadukka matau buto guni lobu ador hatidi matau buto guni horbo bengke saur matua mana borungku do ibotok lekku bairing iri popu sama tok tu namar nini sama tu namar sian apros dohot sian simpang pasar mulu sian pasar romak menyusul dope saya bermamakai tulang jadi omah angkara dasarka dison dibagas diri hordo surak nggak sudina mau lihat yang ada di belakang. Perwakilan Naposo Bulung KKBP Rambutan. Mohon maaf sebelumnya Bang ya, yang hadir cuma beberapa orang gitu. Mungkin udah banyak yang liburan gitu. Jadi kami mengucapkan turut senang lah sama pernikahan Abang. Kalau bisa semoga langgeng sampai kakek nenek punya cucu. Kalau bisa gabung lagi sama Naposo nanti cucunya ya kan. Itu doa untuk aku supaya lebih panjang umur gitu kan. Panjang umur Abang ini nanti. Terus untuk Abang khususnya ya, untuk Abang kalau bisa jangan apa-apa itu, ngerti lah kan. Kami dua itu ngerti kan. Jadi untuk kakak juga kak, kalau dimudahkan rezekinya, panjang umur sehat selalu, dan lebih sabar menghadapi abang kami ini. Mungkin ada tambahan lagi dari teman-teman yang lain. Selamat buat kakak dan abang kami, dan selamat juga buat Amang Boru dan Nyam Boru karena tolong Abang Rusmanto ini bener-bener minta ampun. Awak sendiri yang tahu, bapak awak sendirinya ini istilahnya bapak angkat. Jadi semoga pernikahan ini sampai ke kakek cucu dan cici, kakek nenek, dan mempunyai cucu dan cicit. Amin. Amin.
Jadi mulai akan dituatkan. Nomor bikas mengulonon, mengalap pasu-pasu. Bima sebelas joro na pinasahan di alat katadiga manang naposonay. Jadi anong ison koring ciccio suara. Na pinatupa ni huta. Pakai mayamang tuna denggen. Dia di Ulamon. Ya, kan main di Marguna. Jadi emang permusin kami. Apa permusin kami? Apa? Nunggu surau milang tangan. Nah, jadi kami dong kasahuda di situ son. Narodo kami pasahaton nami di tikor. Baik maju kodang nah obat kusi. Kami margani na poro padyangan. Matutu. Tumina malas ni rohanami. Dudungi jujuyong ma anak ngai. Madakotson turanga. Manobo boru turanga asarong dari parumain na. Dakpola be na pinatutur-tutur. Tabo toro taropota. Padyangan do apa do padyangan. Tidak ada bundu ida. Nunga be di parmarumai toko maini. Di Raja Oko apala di Pikyo. Makanya ada nagoko turudang hari marga papa. Raja ni apa padyangan. Dang napi na tutur. Kabo turo taropot ta sido kapagyangan ni. Na marang kido. Tangarong mo pera masibu ada padyangan tu papa. Tangarong. Karena dulu satu tadi. Jadi sisa ada buru. Ibarat na boruta ada nagok tuhida tu kami. Kami masakan dia nagong narak magalo do ita dia. Tunggal kasi duduro. Tuwar ni buruk tayo daro kami. Kuala sokani may. Kay gari may buruk tayo dulur ni adyo pasu-pasuan na magkaribaka. Molo Tony pe balgani tuwar ni buruk tayo. Masih tari parak kita dia ada uhud na piluk kaliyok putay. Titi maraku inaon ang gomat dok. Sida ada tuwar ni kabitala matalo rin. Tuwar ni buruk taon. Las maroham. Ba songonima padok ngami raja di rumah tulu raja di padyangan odik so saja beonan dikit diopa kodong nes di rumah 2000 tahun ba halas pemai amat tadi batama nama dapai pasu-pasuna pasahama ko ahang Ini pada kale. Dulu di masa aturan kami berdapat jangan cuma tadi berdapat di masa saya. Sialah hasil kalau berapa dihita nama kamarangi gue matas di roha. Jadi sedari mas tidak mungkin yang hidup di nami kasihan roha nami karena nami di pasar tamu si baiknya 2000 rupiah. Jadi buat pasok kami belum nami mah kalau dari situ aja kita nomor tidak doa nanti udah dari jalan orang dari tambah bagabe cuma tak kau sudah duluan hari tambah bagabe anu mau oleh kita pas keluar kita berharang oh dulu jadi Sony mah juga ada tuan gitu masih pusat di tanah mata oh jadi Sony mah dia baru nami baru tidak sekalian ada oh gitu lah di buru ni
tiga. Ulo bapakmu, kan? Ulo mereka kaya. Betul dia melajari paham kita jangan. Kami lo bapakmu, bapak ilmu, saudara saya udah ya. Jadi ini, kami masuk ke tadi pada